TivCatholicLink Internet Radio. Hallelujah, hallelujah. Wangbane ya nyane simba embe tachi ngu embe sha juni mo Yesu Kristo to wase shinko. Nyane simba aloho shazwa owa wase fada Terna PEMBER kona lunanse loho sha yange Easter na wanda kulase wana wasese sachi unkane ma alunanse mane ma tumato keno masi wasisa hemenu wele shami vo shachungi suzwa ivelem helondia shin iluna ha unyo hi avenigen I ufekishima yo jewe kwa hambao hige buna mom ba ukra ngwe miga jo van kaven mbia kwala yangi ye lu ngom o amale mio sha yangi yele party o mba MPN kwa MPP la MPN gmalu shekan na mawam di gmalu tom anyana ogen gmayele MPP na ha ikie na ha anyana la va moto o MPP hiya wose o ya kuha kwami ya na ikie la chi iru wana tama MPP hiya wose kuha na ha reporti ikwala yemida nyo sha kewi o vesen o mawam kitom na ha yila ikana e unwae wo tom pangudailen party after vina ba o mo pena ngwanga kai ifaji je o moto MPP mba MPP nye vizwa meeting yana na ha ya zambe he o mimi no fityo chi ba yamba yavu gmavulo holo unjimba gmalu yomba MPN juga MPN ya lo shekon na zambe ya zambe chi o mom na jijiga na kaje arwele tomia ada nyoko party na agba pe de tom na mu wai pa mumbu ya mawan hide hiya aikila ava awole kwa hambo shachu ponza pege luga ponle yiraji anwa luga ogelu naka tahavu gembo wason ya buluga ha ya nyo ya shima kwa vihu ke ya nyo tula pa ndeflega na pena pepe yolva lama ko won ve yang dande a duwe ko won ya yul kai ishoja ngo hota himba party kra waye pa mumbu ya mowa grimlia aye be shinshimaya amba kanen ha ka yishinu gen ashe agen henwe kwa hambao ukrangwe gbudaga kwa momo krang duwe ke kwa laga kan bia kwa yangi ba dondo Yesu shashie o yangi iva ko Yesu inana tsam yorunji ida mando shatran ko shi pejila veji ave hambalo yomba yangi ve zende ve na kuve ta o Galilee la shlu veji vlu van kwa manve na e kre tove Lucasive ba yave na jiji ba genji ave da dekave yave re vi dekala chiva waka kwana kwaso gani usungo kwana nya yurolo zashinwa la na ha Mary Magdalene la na ha yanga gma umana tsachi lusho velen shima Yesu je yase ye eklesia ka si je yalu hu Yesu pa shikasimbla la magen ba viluke gbin ba hanen ba Yesu pa
lu va nyogu I Passover sha Jerusalem ya hama o bana lu va na yembe shishima ha chuve na o ne jiji sheno ne lu ve ya tesebe je ka on lu yi mai vo on ve su shana benengere ka pa jiji vo na chi lu ko ne na ve nyo ya ve nyo Jerusalem nyo hanja kila na hanjia lu ve je ve kolon ve pna hanja kila e lu hene je ko ve vene adoga jia higen jia lu ko kwa kpokpo ne va elu ma mas tesen urum o ne benjela bahama kwa ba ko gama va hingiro ko ne shiru tambu huba hitala o kolon e shi tambu huba hitala o walunji ashona yo vinenge magaya ya yebes magaya bitiri chavru nenge ko ya ruere ya ige ya kwa hamba bejeve na hamba ganjia yemre ye kre yo magan bato maganjia viste lu yemne yem ke Galilea bagaya ve luhe to hamba ve ashe kanyi kwa vele ba kwa uyange be he hamba vela kwa shida duke tahaf bu aondo muda nde hishie o ve he kwa bela kasimbra madzishinwa ve da soi komi Yesu ya Yesu moshinku iyembe himbe shiela gie ki gashi sifati worun iga na kape aundu ya aele kwa na jela shikape aundu ka tesi taha na jela ma ki Yesu ya aundu tesi taha na mbo humbanchi shi tesi awashimana shachuo machechi hihi ya shakwa kuka eleyo so machikasi kwa la be kwa kule atsama se wanshu ngene kupa iwache mgenje ke kwa na hamba sevo kwa hamba kuko da eleya kwa bejela ba audre tesi wona unya ya ve myon pa e hamba o tahana mbue da due shimbo hamba kwa lu uimega e yang nyamve ma shima vihive ke ma yope iyave da zwami chi and ko kwa gama hingi ko yembele kayembe Easter su luemi Christmas jila masif kaf tahav mo ke mo utowasi Yesu Kristo mai aundu ya kwala na ha kabe kaere tom kilo masi pajila ashene gegbi kasugama na ha sinenge ya wa hambasi ashene gegbi wakamba genka da vakilo masi sikange bunda ukla luga irunje njira na ha ya kwa bebe jini ashene gen wakamba gene kaselim semshami gbem so toje higen ya kwa ha kwa karanguga ba aundu yo kwa hamba hakim naga ma yang ba henen kwa hure yule Yesu he kwa da hamba ve shatsa ma kuna in kwa be ve aundu da gama kwa la chi hingi yembe na ha kapesekpa aundu une gama bam yina aundu une gama bam zeyombla une gama kala chi ahingi yembe jila shune hidone yifse shima vere ke ma jijiuna ma chia jijingi pa si elimsemi shiene si opineu shachu wese ma shachu ta wese kasi hen kwa kasi hene se higeya si gbajime da hamba chi yeshi kwa la vosh ka hamba tulen se yemne mi jimeya se ma gengbi asema yina se higen shakwa ta shakwa mluwese ba higen ka shenu sulu don klimsem shachuwa ondo yo kwa hamba unga kada vihi nanana bakada vai wange kwala shi pa nange nevese shi we washima ododo hachi wese avihi nanana ba lune sechi sulua shima verenke sulua mveshima shatahar na
tahambu mo Yesu shi kula una guma ime Yesu chi ye hingi yuangi una Yesu chi mliam shashi yo kpe Yesu pa una ide una nasi tahaf ma una ifse a chiya jingina wisnente ngulaka nkane mankwa wano dito hen zo wan wase Father Terna PEMBER shayange nyan Easter dose mononda kulase shachu siza hemenu welento ute a hanzwa ha mashie amoshin kuna hayo TivCatholicLink internet rig